chamas le chéile. Ní chuir tú intas ar maríomh fiú úd amháin. Go dtíon lá sin. Ar nús óraní bheitcha a cas an tórán céanna gúnaí. Féidir a bheith a haidir agus a hagart ag an am cíarna. Nar hagus an tam, bés agus tíach agus tú gannig. Times are changing there. Gunning a towing, ní ceol. Nar a hit mu dearlag mar róisín tan, níor a meawri má chois ná mlá. You be hanged by the neck until you are dead. And what's in your mind? Just to win the world title and take it back home to Ireland from Madison Square Garden. Ní ra éon ana ar an seo Somália. Bíonn go muintir é. I léad go ócáid. Bhí sé tucht. When we fought for the World Championship, Sean Union was fighting for all of us. Fógliam an Sceideal seo inis per géal ascant. Díríomh agus ar géad fáilte go dtí an real deal an chlár in bhfuilme tóid an dangseo is fearr sa tí. Mas a rasha ríis ag chuirdú Fhómhair gon Comórtas Junior Eurovision. Points go to Georgia! 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 Gealmuid blaise go mhór imachtaí an oireachtais. Go! Me cin líonar bhí seo an éis mar níl méid an éon rud a eáil. Well, ná bhí bortha tá trí chola álinn an seo os sa chóir. Bhil tú réith chun í deáil? Tá. OK, bantíad an cúca. Agus sa téalaigh agus mu seo Bangkok bhríomhthar na tíide. Agus táisiil fudfád na síalainne ó dheascaigh na halainn ó thuí higus leibse a ráisiil seo go chathair Bangkok is a thuras actual part tarróing. Seo Fhómhair Thailand! Bhí rud an manam I crathe mar eolar gaeilge an cultúr an oidhreacht rinne man cinenne do mar gur siar go gailta Conamara. Tá céad bliain go siar athú sa damhór, hééis stair tuaithe na héireann is scriosa. Agus tá ceantar farsúil go háir iníochar na tíide, fámána. Ceach dála go lehéid. I gantar a bhí choálan agus chodáas, agus an áit a bhí lána daoine bhí cinálta agus álan na chumá. Agus tuig go beir mud is smú ná an dearca bhí ar Sceideal an dhé sin. Nus ar an síl stáithí chodáas is I ceapad. My father was sitting at the edge of the bed and just rubbing his head, it was as though he were just in pain. So he did it again. He really felt it very deeply, I think, and he wanted it to stop. The first time I used this bus was when I went over on trial to Celtic. It was the only mode of transport. It was home from home in many ways because you were sitting with people, maybe the same people going away when you were going away or returning, which was much better. Nuair a brisú stochaí Spáinneacha ar chósta ligi, I manfór 58-8. Hanna captain faoi leith I ddír. Bhí sam sinar bhag man an goró na Japanese na Postnaí is fearr dúsa an seo. Bit na hangover mar frenelí strength conditioning ar fern Pelaman Arsenal. Tá a gobar mar radiographer in Kings tas an brdói. I would certainly think of Mary Ellen. I realized that I owe my life to her.
Ní hacail am a chreidhil go raibh rud an teach có spládrach agus daran pan go maiid duine mar hacail an well, fuck you. Is scéal scéal na glíochaí géalacha a bhaineann le comhainseras, le buan cardas agus le siar omíocht. Bhí sé salúpa, bhí sé alta chun a bhogad timpeall agus duine a KO punt amháin mar it was do creide. Tá daoine arálam go raibh band mhór ag an imánaíocht le star sport eile a imrítar I bhádó éireann. An Hacha Air. Captú, go raibh tú mar sais réalta ag immert na Sceideal seo. Fearach a chhaid sláirí na sclábhaíochta a hill ard bheas a meas glocht rachmas hasanna agus a caiiliúir deire is é beobacht in níorar na héireann. Mission drop wahon version. No scar caps a version. Ni star no man. What's it gonna be? Let's lose it. Ke be a horny. Not your donut. Ma arm on the side check. It's fading in atmosphere scammer la pro. Clara le cúla cabaret YouTube. Cuckoo! Namian ho sílta! Adios! Did you got sheer go amplim foster? Agus é rai go hamlóin. Sha, Mr. Brooper, got a story lad. Is a sin iador. Head, hua, here, has. Túris cí nuachta a thugant léargus scéalta pobl. Muintrim na háte go na bhreachta go lúneart a bhí na sé slúte na bliana seo. Híal na Gaeltachta agus nuacht as chuile réún. Chun chiad ceann na díad sa an sa dagan sa bblion séideag sa seachtátí. Tá muid fáilchuid I ngáchát. An scáil an mór, an scáil an Belg, Somália agus I measc an pobl. You she sure of I see a lot. Jamie on the Tamajan agus Crimpana Jane agus speaking to each of the Hiblian. Bílín. Go nuacht títí ceithir. Fáilt cuid a gúid a dheagán a chaní. Why did he do it? I wanted to save the world. Myself and Sean and Owen, we have
a sort of equal understanding and the same mindset, I suppose, and exactly the same phrases in a particular tune, jig, reel, hornpipe, whatever. Le túsa chuir leis an neistir cruthaíoch, tá a héana agus colm ag bol siarga Connemara le cuairte thuirta a hanscailín hí, gail na háirte, deirtú le garan. Well, I never felt more like singing the blues. And Lord, I've never been where I didn't have a friend to the score. Darlumsa, ceann na Clárach Canis is fair a bhíagain riamh. We have 3 worthy finalists, and any one of those 3 would actually grace the competition by winning it. Well done, all of you. I have always had a deep and abiding love for all things traditional music, Celtic music, Irish music.